Ovih dana navršava se 34 godine od pogibije Saše Končara, jednog od legendarnih vođa navijača Banjalučkog fudbalskog kluba Borac. Ovaj mladi čovjek koji je svoj život ugradio u temelje otadžbine ostaće upamćen među Banjalučanima kao legenda, a u svom narodu kao istinski heroj i patriota. Od malih nogu ja sam bio s tobom, još kod djete tebi dao sve. Od malih nogu Saša je pratio utakmice svog omiljenog kluba i već kao tinejdžer postaje jedan od vođa popularnih banjalučkih vulturesa. Sa njima će kasnije prateći Borac obići mnoge krajeve bivše nam države Jugoslavije. A onda je došao rat. Saša je osjetio da treba da se bori. Ljubav prema rodu bila je veća od svega, pa čak i od njegovih 17 godina kada je odlučio da ode u dobrovoljce. Bio sam tu negdje 10-11 godina kad je on već bio na ogradi, na tribini, i kad je vodio, sjećam se, dobro, pošto sam ja detaljista, i sjećam se te Rijeke 89. kad on na ogradi i pjesmu ono od Dugmeta, pošto smo mi to pjevali, imam Borac, ali zlo, naćemo Rijeku zajedno. Eto, sjećam se toga ko juče, kad mi je neko skinuo kapu, ono šeširć, onaj Borac Vultures. Pa sjećam se Končara, baš, evo, kuruz više, pošto su onako generacijski u godinu dana. Bili smo buntovnici u to vrijeme, oba dvojica, pa smo na tribini se u Novom Sadu malo pokoškali, ja i on. Pa je to malo i poslije utakmice tako bilo. I čak i u Banja Luci eskalacija malo bila dok su se vratili, ali ne, mi smo to... Onda ima druga situacija gdje sam s njim uhapšen prije utakmice protiv željezničara. Jednostavno u parkištu došla je Marica, pokupla nas dvojicu, ja smo imali zajedno hodali i pokupili su nas, pustili su nas poslije utakmice. Nismo ništa napravili u tom trenutku. Da, kao opasni. Više, ja mislim, više zbog njega nego zbog mene. Ja sam tu bio s njim, znaš, on se njega htjeli skloniti. Da, to je poznato. Da, on se htjeli njega skloniti, ali ja sam u tom trenutku bio s njim i on su nas oba dvojicu pokupili. Tako, pa Saša je heroj, naravno, koji je poginuo mladi, to je dobrovoljac je bio, nije tad trebao ići. On se dobrovoljno javio, otišao u Kninsku krajinu i na početku samom je poginuo. Heroj. Poznavala ga je bivša Jugoslavija cijela, znači, koliko su znalo i Lešinar, prva asocijacija je bio Saša Končar. Ali eto, ostaje upamćen, pogotovo je sad svaka im čast ove mlađe generacije navijača naših Lešinara, spominju ga, ovjekovječen je kroz razne i murale i razne druge sadržaje, što je u najmanju ruku zaslužio i prije svega kao čovjek koji je prerano skončao, a i kao neko koji je bio legenda, navijačka, pa mogu slobodno reći bivše ju scene, a Banja Luke da ne govori. On se javio na to da bude dobrovoljac u tom trenutku, bio je takav kakav je, buntovnik, da ide za svoj narod, da ratuje, znači... Je li bio patriota? Patriota. U tom trenutku, da, koliko smo bili patriote, jesmo. Mislim, znaš, početak je, mi smo... Pogotovo taj početak, mi nismo kao navijač Borca nešto... Jugoslavija, znaš, bašli smo to jugoslovenstvo. U tom trenutku nismo bili nacionalno orijentisan. Takav je sastav, bilo je mješovito nas, pogotovo taj početak. Ali kad je počeo rat, već je onda svako na svoju stranu. Nažalost, tako je bilo i eto, Sredinom novembra 1991. godine u mjestu Islam Latinski u sjevernoj Dalmaciji na braniku krajine Saša Končar odlazi u legendu. Imao je svega 18 godina. Legenda i danas živi u srcima i sjećanjima Banjalučana. Ime mu se uzvikuje ka nebu kao molitva navijača sa tribina kada Borac igra utakmice, posebno one velike. I tako će ostati, sve dok Vrbas Banja Lukom teče. Saša Končar!